Oriativos na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brian Elizoba nuro kubanza Hebroni 10 byo ku 11 12 15 kandi shahane 2 ezomwebazyo reka twisiyeho ebijamto rwa makuru kuturagaje tuja kwisiha makuru Agacencwire ombwijire. And the UN Climate Change Summit gets underway in Brazil. We'll be live there. While they test that lasts. Nekuruwa Siga Divestment Limited. Kadine shango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aletawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gono mu ihanga lyona. Agacencwire kireki omushubuzo mukatare kakora norya atirwa amasasi yaferaho batahibe bayesharingo muri Mbabazi City. Abashubuzi ba Central Market Mbara betongwitira bebembezi bakatare obutagira buringaniza. Batugerekere mitwaro 10 kuri furiji tugishature mitwaro 10 ya furiji bamashanyarazi kigaliwo obagamazemezi ngatewali. President Museveni akaruya akarondero muri Mbare na Buko bamshaba okora habyamagara nebyo bwegese. Now electricity is available everywhere except to put it in more, to download it in other more points. Emito ya makuru yabane kushibwaho. Red Star Wine, the test that lasts. Nekuruwa Siga Divestment Limited. Kadine shango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aletawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gono mu ihanga lyona. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru Agacencwire ombwijire. Omushubuzo mukatare kakora norya atirwa amasasi yaferaho mu kiro cya Bushesheri izoba aho murembo urwambarara. Eliza abashubuzi nabo basibo mukwesharinga aho muringo ogumtahi wabo ahisirwemo. Elizuba akatare kakora noryaho murembo mbara kasiba kwemihingo kacinjire bwanyuma y'abashubuzo kusiba mu kwesharinga ahabwo muringo gumutahi waba yisurwemo. Okurjara abashubuzi omwe ahabakuma batwireno bakuma katare atira amasasi kandi yito mushubuzo mutahi wabo Emmanuel Bosugo owabinje barukumanyanka kagwira wo ow'emyaka 20 omushubuzi w'enyanyo kurwo muri Sinjiro.
nekigambwa ngo nyakwitwa abirari yo mukahayahayana no mukumo rukutekatekwaho kuba mutira amasasi obwe barukufa rukundo yo mukazo wo mubara polisi yahika mwanya ugo kandi nukwe okuhumuriza abashubuzi ngo omukumo yisire mutahi wabo yashikire nyuma y'imitehimbwa na no kucondoza kuri yo no kugendo misho mwenu nani nyenda mbahereze report ayitwayika aha muntu ogwe oyisire omushubuzi wanyu kutumazire kumanya ngo niwe yamuita twataho uburyo bwone buri kubasika twamukwata bonekire mukwasire shaha nkisha tunezindi zekiro namwiha side za Nyarubanga yabira yesherekire namureta liro mucibana hanuya omubero gwa nyakwitwa ubwa hatuguri omukabafu ahirwa rerukure ryambara omakuraganda g'obusasi abaturo muri Katete Central aho mu Rembo Mbara nabo bacera kugwerwa kagwe bwa nyuma yo kushanga omwerero muri Kamena umwana wanje ashobora azomutoyi kikumne bimeshtrek atuma kwempra isana yirukanga mama tijore tindeze kana urako mwana mutoyi ndapa mwana mutoyi ntigarkai agarkai atrahuka hatana nyimuka na nyenza nangwa kumpikamu mbanza naho nje nahurikiriza kongo mwana timuhora atkumba ndi aho mudakika nkitanga okurampura manaja omurondo kum narega muniruka when Katete tinkumanya bani dukota yevi inama abantu bari mufutera abantu Mbabazi abantu nababiba mwena twatanga kutunga kandi abashara kuzara abana bakabana ku toilet polisi ya Katete yahika ahamwanya ugo nuko kwihayombera go mwerere wo mwishi obirahirize nkasabita zirwe biti yashangwa yafire nuri mbaza kuvunana aba barandoda agwenshunga tukaza kugera n'inzu keje kazamenye nakora kutengufu n'icyo gitegereze cyo koje ngo hashingire umutaka kutengufu barandoda nimbashaba mukoreki muronde engufuru musibeto yiritse ko rwebe byuko nagumwa n'umutoyireti ngo bakaza bakuzara abana mukabana z'umutoyi mwana ujandike turebe mwana warahanga mureke yakuremere muhereza rukumbasa amurebere ubwo yaba umwana wa kabiri arukushangwa na Jero muri Kamena muri Katete ombwire bwe sandemwe ahabwa TV West nde Elias Aritugusa ago namakuru mabe abashubuzi bambara Central Market nabetombuita ahabu miringo ogwabebembezi abambara City erukubatwariza mu chayika hamshoro n'obundi buhereza okwetumbuita kwabo bakwireyo obabiri nabugana urukura abeshkuru ba President Museveni Hajat Namyaro izoba lya nyomwe bazyo obwashiro mukatare kabo Gideon Tsenyomo aine birukushira okuja abashubuze na munonga bibinyanja omukataraka oguweno ine friji omukatare ka Central Market Mbara eshime kusheshora emtwari 10 buri kwezi haro senti za mizi eza renti kancha ka mishoro abantu byangu sentist bakasitunga obarukora omukataraka mumbera etukoleramu okunyigirizibwa okw'ekitalo tulabe nti omulanga gwaffe okutuusa kwabo abatusingako kubanga ffe amaloboozi gaffe gakubibwa ebikono buli wetutuuka tutuyambibwa ensonga esooka tukwatako ffenna tulina ebizibu by'amasanyalaze akatale kano koolaba tetulina mita nze nyina fuliji
ebyenyanja tulina fridge emidaala 15 batugerekera emitwalo 10 buli fridge tugisasula emitwalo 10 ga fridge oba amasanyalaze tegaliwo oba gamaze mwezi nga tewali oba gamaze wiiki tusobola okusasula emitwalo 10 ekyokubiri ne bagaa nti omudaala tujja kusasula emitwalo 7 olina amasanyalaze nga mitwalo 10 olina amazzi ebyenyanja ebisimanyiza bitunda nga tolina mazzi olina renti emitwalo 7 ate ebbanja tebaagala tusasule mpola abashubuzi bajyangu kanso tebafiireho n'obu gavumenti yabombekiire akatare akarungi abo kwetombweza bakutire wa Hajat Hadija na myaro obire aizira mu kataraka ngo warukonja kurondera president Yoweri Kaguta Museveni obururu ebyo nebiri kugambwa habe hariho abebemizi bakataraka na bamwe abarijiro mu kanso Mbarara kukaluka president tuli mobilization kukaluka president twagala kuluno batumaleyo 10 abo TV West ndisenyomo Gideon aho murembar President Museveni okwisebera National Resistance Movement omukushera Karuru akogwa President Elizaya Sibo mu district ya Mbale City hamwe na Buko harukushera obushajiji abayo bamshaba kutereza ebyamagara nebyobwegese no kumaraho obutekerezana ahansharo yirindiro ry'enyamisha n'abatura President Yoweri Kaguta Museveni okwasire bendera ya NRM omukushera Karuru ko bwa President Elizoba yasibo mu district ya Mbale hamwe na Buko kandi abebembezi bamushaba kutungura omutindo gw'ebyobwegese ebyamagara kandi nanokutaho ensharo ahagati y'irindiro ry'enyamisho hamwe n'abatura. Your Excellency, water national water is working on the water sources in Mbale and on the ground. We thank you for that, sir. Your Excellency, we request you to construct for us a cultural site in Mtoto, which will help the income to bring income to the country of Uganda, to our city and the whole country. President Museveni nagira ngo engute nyinjo mu cyange cyabugisu zukozurwe konka harumuntu baza gukora izindi ezirume urwa butareja na Mutumba Mbale Nkokonjeru Boboro Boduda na Norwa Magere okuzana misindwa kandi naneziriyo mu mbera ezindi nazo naza kukorwa. We have repaired the road from Tororo to Mbale to Soroti to Rira many times. The road from Nakalama, Namutumba, Tirinyi, the Budaka, all the way to Mbale was Maram, and we tarmacked. It was the NRM which tarmacked that road. The road from here to Butiru, to Bugobero, to Buburo, to Bumbo, to Ruaha was tarmacked by us. Nabumari, Butareja, Namutumba Road, 90 kilometers. Butareja, Namutumba. The money is available for that road. Mbale Nkokonjeru Road. That one is a short road. It is 20 kilometers. President Museveni nagira ngo cyanga cyabugisu nabwe cyatunjira amashanyarazi bitunu bendaga hihi humuroboro cyaro kandi no kusya obuhereza bw'amizi hihi na nabantu ombyaro rukagi 17 biryo muri Mbale. President Museveni nashobora ngo government eriyo nehunduza oruguto rwegari y'umwika okwenda ngo kayanguse byentambara na munonga bashubuzo konjere byentashya. So in the coming government, this is what we are going to work on.
Now, on telephones, you all have telephones now. Now, electricity is available everywhere except to put it in more, to download it in other more points. I was looking in the file here for the water. Let me see Kamezi. Yes, Mbale district has got 613 villages. Mbale district ini bibyalo villages bimya bisesaba nili 16. Now 484 of those have safe water. President Museveni yagira ngo burumuruka nuguza kutungisha imireri ya government ya primary kandi nubaza okongera nahaga secondary okwenda kutungura by'ubwegese omunchire rukwija. I can see here Mbale district has got 69 government primary schools, but our policy is to make sure that there is a government primary school per parish. Now the secondary schools, Mbale district has got 16 government secondary schools. Now all these are part of the social infrastructure. President Museveni yashaba okumahajira hamwe na n'ekibina kya NRM okwenda ngo agumizemu arukwebembera ihanga. Mwanyala kimirimo mwebale kuwagira NRM oye, Mbale oye, Bugisu oye, Uganda oye, East Africa oye. Ebibuuzo bya UACE ahabwa senior 6 birikutebeekanisibwa UNEB byatandika kandi abeegi omuri Mbarara City babikora omu centers ashatu n'emwe. Birungi Godfrey orikureebuuza omurimo ogu ahabwa UNEB nagira ngu abazaire abashomesa n'abeegi baine kwongera kukuratira amateeka g'ebigyezo ebi. Ekitebe kikuru kya polisi mu murembo rwa Mbarara bakuru b'amashomero nibo bayakira ebibuuzo ebi. Tulina sitting centers asatu mu emu eza A-level masomero gaffe gonna wano mu City era wonna bayeticha bakedde wano ebibuuzo babitutte. Birungi Godfrey orikureebuuza omurimo ogu ahabwa UNEB nuwe yanabigaba. Njagala okukubiriza bacandidates bonna nti mwewale okopa ebibuuzo ekirungi mubadde musoma tubasomesezza era tubasaba mukole ebyo byokka bitwali tubasomesa twekaho no mashomero twapreparinga twabatebekanisa so omunshara zanyu n'emigisha yanyu nza kushanga ng'abaana abo atirisi nabo bagira icyo baragamo nintera n'umuranga n'abandi bantu bona manye bwegese tubumuntu omwe abashomesa muri bene muhabura baziri rengu abana umburungi bafuna icyo kurya ikishikire kandi kikumara kandi kuturantukora no kutubire tutebekanisa abana aba no buhurizo bubabire bine n'amana gababire bino mu kutebekanisa kwikabigezo evi tuyino bwesije wamani mononga nabo no mwako ngo ntiza gukora kimwe bigezo kandi tubatebekanisize je kandi babeteguireje tihaba mu panic. The scouts were on time, the invigilators were on time, the exam yijo mbwire. Twaza omuri Kamwenje ebigezo bya senior mukaga byatandikaje omu mashomero mengi omu district age. I wish you well. Put green him as usual. Amasuka g'enyina mu beegi ba senior mukaga particularly ey'ogwo mwaka 2025 ni mingi ahakuba icyo kubanza n'abaana abatatuteganise kuruga bazo mu senior 5 okuhika hibaza kutandikira ebigezo so omwana yaba disciplined naina advantages ibiri icyo kubanza naba na concentrating nataho mutuma kushoma ekindi abashomesa beyene abashomesa babo no baba kubakunda icya mukaga 2025 batandika n'ikigezo cya physics na history aba arts baza kora history paper 6 then aba sciences baza kora physics paper 1
abana bona betebekanise kuko musine 5 tugereze kushomesa all the syllabus twajimara atkunda win orukurebuza ebigezo aba station ya Kamwenje na jangwe bigizebi biciro mwanya ogo izoba ryanyomwe basyo ninshaba amashomero gona gari station eje ya Kamwenje police station mwerinde munonga turebe ngo twazamu icyo bari kwita practice nicyo ndukushaba ba head teachers ninga heads of centers mufe yo munonga aba TV West ndise nyomo Gideon Anthony atuine abana mwena ntubendeza obuhanguzi hombejezo ebi ahandi reka tumereho ntugaruka n'amakuru agarukurata agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezeba kundeka mwana wanje hataba kuguba Mobit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu agarukurataho Robert Chaguranyi Center mu okwatire kigombe cya Nupe bendera Elizaba yatandukushira karuru omchanga echa kigezi agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwa mite nebjumana ohizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezeba kundeka mwana wanje hataba kuguba Mobit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limited ni dajer kurunya mufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 912 byo ku 12 omwakogu omumatajaga Kigarama brand Wentuha brand Shuku brand Burere branch St Kagwa brand Kaboye brand Chanjenyi brand Butare branch Marinde brand Mbarasite brand hamwe ni dajer yagwizibwera erukushangwa Mbarra district ebyo kusimbura vermente embuzi enkoko hamwe n'ebindi bingi tera noti 3 chenda nemwe noti 5 ishanje namwe nitubendeza Christmas enungi hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director
aba Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanju mwenda 18 58 38 ninga noti mushanju noti mukaga 36 36 33 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 ekirikuiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu 2014 byokwezi kw'ikumi na kumwe 2025 chenjo jo mu cyayi 15 byokwezi kw'ikumi na kumwe chegego mu cyayi 16 byokwezi kw'ikumi na kumwe mubendo mu cyayi tizote utaferwe beshongozi bebembirwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe n'engumidano kandi notungira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nga solar panels ebitereje bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito ko kaba tumukidara kaba takagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keki tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 otehireyo rere kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mugisha go kwangura wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mugisha go kwangura nkoko shukari omucheri emigazi nebindi nibaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebindi nibashangwa Nyakasharu bunyarugura head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mu mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi mu Dubai emiro mukaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi.
ekiro kikuru eki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mshanje ibiri mukaga note ina itano narishi note mshanje ibiri mukaga mshanje itano ina emwe. Uri mucho wararoteka tekera byo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire hawe house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Korkayo homukahumura muganda makuru Robert Chaguranye Center muho kwatire kigombe cha NUP ebendera herizoba yatanduko kushorera karuru ho mutrangi cha Kigezi aho yasiba home district ya Ruchiga na Kabare abahazibe bamshabangu kwarabe yakwasire bendera y'wa president atakisha kubeho. Robert Chaguranye Center moye simbra bwa president aha ticket y'ekigombe cha National Unity Platform atakajiro mu district ya Ruchiga na Kabare omucyange cya Kigezi kuza kushaba karuruko bwa president yabanza kuganiraho na timu ye yaro kutambura nayo aho yabasima habwo koreka mico mirungi. You did it in northern Uganda, we are doing it in western Uganda, and we are going to do it all over the country. Era sinzire wano namwe abali ku social media oline bwa balese hate, don't respond with hate. Tufube as much as possible okusindika positive attitude and positivity, tusindike love, tusindike message ya unity. Kubanga bwe mwalabye dala abantu abangi mwankole bali tribalistic neda abantu batono nyonyonyo ffe tufokasinge ku bangi. Chaguranye yayoreko kwetombwita ahabwa abanyakigombe cye n'abahagize be abakwasirwa be byo kwerinda omukampeinezi. Bwa nyuma bacoreko mu district ya Ruchiga kuza kushera karuru kandi ruterane rwo kubanza rwabahacaye cyanye ikunama primary school omutawuni kanse ya Muhanga.
kimwe mutwaka ruru kubarwa mu district ya Rukiga cyaguranye n'abagenzi be bazo mu district ya Kabare aho batera uruterane ahace cya Kabare Stadium. Basana wanyabo nyone banyeta cyaguranye center mu Bobi Wine musinguzi nasima mnonga abanyenshakare nibije kusiba mu district ya Rubanda hamwe na Kisoro nde Edwin Ram na Nelson Ahimsebwe Edwin Nelson Ahimsebwe Omar Kabale na Kigezi. Government eranjirira enteekateeka y'okuyamba abakazi abatandikiraho projects zo kwetungura na mnonga abali omu kuriisa n'okuhinga omwihanga. John Sengendo, project coordinator wa GROW project, Ministry of Gender, Labour and Social Development, nuwe hayatwire n'ameji ngo bahereze kutorana abakazi binacenda na mushanjo mwihanga lyona abari kuja kunganyirwa home program yesiro work based learning program. Sengendo, project coordinator for GROW project, Ministry of Gender, Labour and Social Development, okugambebi ahar projekti erukuza kwera abakazi benacenda na mushanju n'obwabire ayebembire abakuru kuruga omu kitongole kya World Bank abatayayire Our Foods Farm omugombora ya Masha Isingiro district. Aba babire bakurirwe Varalakshmi Vemuru, the practice manager social development operations Rust and Southern Africa region World Bank. The work-based learning program has taken off. It's taken us a bit of time, but we are glad we have already selected 497 women across Uganda as a first cohort that are starting in about 17 enterprises. But just today we are adding one an additional. We started with 35 enterprises across the country. We've added on another 50 enterprises. Sengendo asimire bintu ebibeti mbazira arukukora na mnonga okwimtya mutindo gwebyoburisa n'obuhinji omuri Isingiro n'ihanga lyona. And see, this is the value addition that the president has been talking about, and one of the interventions aimed at helping Uganda grow and fold in 10 years. So we are happy as GROW to plug into an ecosystem and to work, expand the government program of increasing productivity. But slowly, tukashanga tunyekuwa ntusomesa abandi bantu habukuwa government yitu especially President Museveni nagamba kugita mutindo abintu bitu. Sengendo ashoborire ngu olutayayo rwabo orubire rugenderire okushubizima ebibeti mbazira arukukora no kureba okubara muyambe akayamba abandi okwitungura. Our Foods is one of the organizations that we are working with, that we are going to work with as a host enterprise. So we have signed a memorandum of understanding with them that they can mentor women, hands-on support women who are in the area. Akonyongani shungwe kampani na bugamune mu Christian konkente teni kintu hante cyo kunaga cyo nakoze nakwata mate hati tanani nguza hadari nyama pesa shingiro wo muri sana bakashingiro 12 konkanyo yanje n'igitunda shiringi 15 ninga kakaga. Omugandi abikiriza behanangeriziwe okugumana bahana ikitinisa omumaka gabo. Ebi nebindi bagambirwe izoba rya nyamwabazyo aha kanisa ya St Mark Rukondo Church of Uganda omuri Kitagata Shema. Yabiye bigenderwa bishatu cyo kubanza erizoba nane mare myaka 13 inama Reverend n'imyaka 23 inama ro mufere kandi yabere birthday yanje. Ebyo bintu byona bishatu kumbagira hamwe nareba nko kumayira zuko usabara kugeza rango ine kumusimara ahabwe cori
kagaruka kamusimira ahabwe cyotari Jedres Katwesije ori mukomurisa najara ngo kishikire abantu kugumana batekateka ahabirungi bya mukama ebyabakorire nukwe bamusime mwene ruhanga akwase nazo musiyata nabwo muke na hati ya hanu cyagireta nisima ruhanga no ndabeta kabireje nimanya hamwe babaza mukama niza kongera kubaje na no kuterekana murebe rigenda tibyo mbwire bwenjira bashemere kugenda akahinga kugira ngo abana babarwa byo gukoma especially nkito muri shema umwana atashemeye kuba naburwa ndara yo gukoma abicuza bashabirwe kwitekatekera ebiro byo kuzarwa kwa mukama witu gasha kwa Abdul Karim Asengendo na Onesmus Ndianabo abesimbire muri Kiruhura ahantebe y'obunyeshenjero baraburwa obutakora campaigns za radio hamwe n'ebizindaro ngo tinjeje kubaretera babingo mu karuru ebi byagambwa Alex Komhanji ho biyabana buganaho abarukwenda obunyeshenjero home district ya Kiruhura mu district ya Kiruhura tino yesimbe orukwiciriza bwa kuronda karura kazindaro ninga kuzaha radio okurigera hari Alex Komhanji orukure byakaruru wabona kuzaha radio nayo kutere kizindaro you notify us ahawo kwenda ngo mukoro yidingira ha radio at omundu gumu ahawo kubaba aba media n'abakozi bese twakiri weti kumushara okugera tsahi ibiri konarebo genesiyo oyize tsahi ibiri neshweka konarebo Addison ni wotahemu ogunagira ngo Kiruhura imirundi myinshi bakoze sa radio okujumirana kandi ngo haryoro tubarkwija kucicereza konka twakirikize inebo meaning ngo ko kumanyisa returning officer will get in touch with the media arebe program here for the candidates agina so we shall have to first harmonize akwa noza kushanga abantu baganda section enshonge ndijo yagira ngo abamwe nabakozesa amakanisa okuhaye bintu ebiro munkamabate ngukonka nabyo tubarije kubyicereza kora wakorejingire amabate na amadrasa really why don't you call the church leadership and you hand over but fresh pledges yaragira ngo kandidati ayino kugera agent umwe kandi ayino kuba ari umugomboro yarabe ainerare bitu kitari cyo kutunga ba agent burahamwe agent mindset on campaign zezi ntwetaga only one agent abesimbireho abamwe bikirizana n'ibacamo bita abandi bayanga ngo butazaha radio nawe ngo wabintu inzindaro kwenda kutera ikizindaro electoral commission erione tuta hakeragiye cyo kugira ngo tutekwa ko banza twandike ko ruza kwimutse ikizindaro hasata ni trading center obanzo handikire electoral commission uraza kuza ha program ya radio babire kiro obanzo gamire commission ngira ngo birabyo mbere munonga ko washamwe ngo nanka or opponent we ngana opponent wawe kana kusingamane ngana kusingamane nonto nagwo muhana kutema mukoro so twatokora program zinshiro obana radio obana murari zinchwa chitambro muntu one simbere ubutebekana na nobusingi tushikire kwende biragero so okuzaha radio kukora campaign kandi campaign nizikoma shaha 12 mbwe no bano hende biragero twakikiriza ntumwe tuze humwihango omakora gandi oyesimbere katona America ahantebe y'unyishenjero kazi akaruririzuba yakarondera umugombora yakarungu kandi yahendera muri rwankondo aho yabaraganza okora inguto na no kubasya amashanyarazi abantu bambiriye porogomengazi ningenda kuzombora beti ureba mwende kaba yahamye ko arukuza okwera bakazombyentashya na no kubashomese by'emikono
okora engito okora za shambu n'ebindi ejo programu tuzakita mamani ameri yakatona tekateka kandi turi kumureba naza kutisyaho washitira butonunji muhishitwachemiraka yakwatagana n'abamemba ba parliament abandi naje kutubera iraka. Amakuru agagasha kwa Paulo Tudiamureba na Juliet Charles. Reka tumire tuchikwenera ganda makuru minji Agacencwire ibuguma ha TV West. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu ofisi ya President kitiriho terane urwaka kokaka rukoreto buruhire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone orterano rurugija kutandika 2026 okusye 2028 ebyokwezo ku 11 omwaka ogu ahamboga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita habacondoza abanyaberajuru abakozi b'ebyamagara hamwe n'abebembezi b'ebyanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburuhire bwa serimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor wa University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere ikiganiro eki ecyokeza akakoko karukoreta oburuhire bwa serimu kandi nihija kubaho kucebera serimu ahabwabsha okumanya burukiraho tutayira hakibanja nhas.usc.go.ug katukwere kibeho tuhendera akakoko karukoreta oburuhire bwa serimu tutakahikire 2023 Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutino katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahubwo kwa natongote cyo kubasya echa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutino katochi ine chama chayo muhute katochi yeya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywa oyino koronke magaye bugitwa ukwinjira graduation oksima inchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa acombe kwa Central Market room nambiko n'amashanju Mbaguta Street omuri City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twango muri burengero rwizoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall yo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitonguri no umwanya gwo kurira muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center tuine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single abo hamwe na executive suites ebara mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga 88 ninga noti mushanji 5 noti emwe 3 nshanji 4 mazina ganje ni Mbabazi Emmanuel gano ya Jamarembo Trading Center chamunga kora n'amashanyarazi ga Fresora tukorire mu kumarubwire bwingi akwenye makati n'amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kungatwiza Fresora kuyize tubateka saruni mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyinamaka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mikiri kusisikara aho gabushira free ebiro kukira hotela noti 8 noti 3 na mukaga 5 na mushanju ngaga ni 5 eyabusha
iwo twire noteganisibwa abashuma ningo takumanya biri kufa mu kayawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sola kamera za hanguto oboma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwomo buri kuratiriza ekintu cyawe kachaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bahanyiki obwo kuteka mechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyorwetenga hawa security yawe neka yawe na business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire cyo muri West aha high street ningatera notisha tumwende 215 kaga nina anana mwenda ninga not inamunanitano ananina ananemwe not bushanju obwengula obulabiko obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwebulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. bwe bakubidde simu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimu nebikola n'ensooka nembivaako nempita bannange nembagamba bana empangudde esimu nagirabye ng'erabika ey'ofiisyo nyiga *165*8 ogoberera endagiriro atasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba Allah bwamubiseeko akasubi naawe osobola webanga school fees no wanika mu bbanga tulabe yongerayo mu bbanga yongera mu bbanga checho Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Tasi musi yamagara malungi Tukuyama hubi bremisi Chereta manu mashirira hamwe n'abakazi Nendije megasho Kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink Nichikorwa ba Kabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS Kandi chuhombi kumonga miritas magana makumyabiri Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'aba Kabozi okwetoro ihanga ryona okushobora no kumanya ibiri kuciraho 0 15 91 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. kurugera kimumbugi mu bwenshoza ankore Uganda ayi ensinembe honungi birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no gwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahingi kurinda itaka hamwe no kubaho bukogo ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani gukarangirwe je gunusere gwinaka hoho komutindo haza gutebekana gweje kora biro metendere kere ukongera birungo by'itunyamurungi abahingi n'eminyeto no bahwerwa Ankore Coffee omunkora yo kutungura byaro nywa umwana umurungi ku mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurkwamagara marungi kandi ogora kusya kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya biro kukeraho tera note 8 note ishatu note 5 ishatu Norondo umwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee eyo murembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi
wifi ahabukuba obusinge bwawe ni kikuru ahari The Arena Villas and Hotel twine gardens ez'omutindo. The Arena Villas and Hotel nohurira nkori omukabuzima nicyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 20 35 ninga noti 2 noti 9 8 2 Otwire no yabuza ahi wakubasa kugura ninga shikupanyisa obutimba bw'abagore changing dresses wayeshira player bridals abari kushanga mu town yambara ahari musime mukama arcade bino obutimba bw'abagore bwo murembe changing dresses made attires suit z'abachara emishanana hamwe nebindi ebyo rukwetaga aha mukoro gwawe nkaza crowns necklaces nebindi bingi mbweni wokwenda kugura ninga kupanyisa bashira mu town yambara ahari mbaguza eduka namba B14 Water Home Basement y'ekizimbe ninga tera note mushanju 8 note 5 okumanya biri kukira Player Bridals obungi bw'omukoro gwawe. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point amakago kunyerera emishono hamwe no kweyikirizamo nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera ije tora no myenda yitu nkasa silk chiffon emyenda y'abagore ebitenge hamwe n'ebitete by'omurembe twine na za bags ezokugenda n'aha mukoro na bags ezirukwihayo style yawe obubwijwire nituguza wholesale hamwe n'akamwe tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'echombeko echa Hosma Ruma 29 tukunyirize Christmas age ebirukuchaho tera not mushanju 58 not 9 Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Kuruka yomka humro habarukusikanira entebe y'obunyeshenjero kazi home district ya Lyantonde nabashabo bushajishwa local government ahabahinji n'abarisa okwendeza sentence y'omaka ebi byagambirwa mu kushirira karuru k'abanyeshenjero omucanga ya Lyantonde. Kampine zatandikira mu magombora nkampu muderya akihura na town council nimwe twashanga besimbiriho bingi barukushaba government okuhereza amani omirimo y'obuhinji n'oburisa ngomulingo gumwe omubyentunguka munsigo zino mulimu ensigo za kasoli ezo tuzenga tubiraba ebijanjalo emwanyi zikabeji ente embuzi enkoko n'ebirala bino government yateka okupina department ya fair operation creation nga bagaba ebintu ebyenjawulo mu bantu baffe okubayambako okubaako bye beetandikirawo ezindi shomesa gambaho hano gyamagara amaizi amashanyarazi n'obwegesi wawo buri musotane gunywawo nose nawe nojja n'oganywa ofumse netomanya obulwadde bututa buvaawa tulina kulaba nti tufuna amazzi amayonjo
amasanyarazi tulina kulaba nti buli kasonda kafuna amasanyarazi twabanya ababya politics ninga bibyutegeki isumu zone zibende zija omwana agenda kamana wanje yarwara omwana natanaka so tubere tutinde munonga abasa no kuzuka ikiwere cyakorera beitu ine bendera ya NRM abadisikeji bekadori inde birungi nagira ngo rwangisiriza nija kureta empinduka baba rukwende ntebe y'obwa parlamento mu ryantonde nibahika abantu mwenda omugandi makuru okurugwa mu Bushenyi ehuru yo kuronda karuru ko bwa memba ba parlamenti erizoba yatandikana ndigito kandi honorable Anet Katsime mugisha yatandikira mu Kizo nitwisha okusapotinga ebyemizano nitwisha okugezaho okureba ngo oruguuto rwambarara ishema Bushenyi shaka rwakorwa Anet Katsime mugisha nashaba abanyabushenyi okushagikana President Museveni ahabwe ntunguka y'ihanga Ndisande William na Onesimus Ndianabo ahabwa TV West makuru agebyemizano timu ya Uganda y'abahansi b'imyaka 17 ya Cubs nesimbura mu itumshamna na zakasheshe okuruga entebe okuza Ethiopia okwetabaho mu mpaka za Sekafa eziri kuja kutandika urwamkaga timeji n'abazani 23 erizoba yagiraho kutendekwa okwahamuhera hacishayi cha FUFA kadibaho kwayetabwaho CEO wa FUFA Edgar Watson owahereza abazano muhimbo nuko kubashaba okukora n'amaano okusimbura ekikopo eki twagala obeebaza okusinziira nze kyendabye nga buli omu afaayo buli omu awaayo kyasobola ate ndaba nga tulina essuubi ddene ttiimu yaffe ejja kukola bulungi njaga kwebaza bakochi bakoze bulungi n'abaliko ba administrator bonna ndowooza nti kyendabye mu kisaawe tekijja kukyokka kijja olw'okuba nti bakochi bakoze bulungi okulaba nti tubeerawo olwaleero mu Uganda ettiimu gye tuyina yeeno tulina ettiimu ezannya ekata naye yeeri kata ettiimu gye tulina olwaleero yemmwe era bwe mukola obulungi abantu bonna muba mukiikiride ki Uganda. I think it's been good so far. The last 10-11 days have been a little bit of challenging, but I managed to put something together. It wasn't too easy, with the help of the regional scouts. When I appeared, it looks like the number of days that we have is very limited. So I have to depend on the regional scouts, which for me they've done a great, marvelous job. Bariho kuba murebe murunji wa makuru Agacencwire na Mbabazi Charity na Sunday Brand katukweleza okulala kurunji hagani gategereza nyinshi akahita ganti West.